Ruterwa Nyambene Igembe North wondi witwa Amwathi ward. Kambwe kintu kia mbere changamoto ira twinio kana bibi tumite ntetu icionthe ciya nonto bwa kintu twita incompetency kiri administration. Endera na bakirwerwa bya kuria bibi tuma uko kwithirwa ndene family kwina mwana mweni kana ana bonde bongene endera bakuria bya kuria bibi tuma bamwe maka nendera bakona bamwe babikirwa na bakona nyabo bategirwa kana bakona baigirwa tunini bangi baigirwa bibingi. So riu muntu akambia ndi kuria kama amiari uka babari ungi kuyu wetu yo muntu ambio churia. So ntetira cionthe Nyambene na imenti iretetwo nonto bwa ntetu iu urotwika mami wana kwibara awikira chuburie nene thani nene bangi bakarumwo tunini. So iu bibi yite so miru twikintu kimwe Nyambene na imenti twinde Imiru county. So bira bionde biretete bi nonto bwa kwithirwa governor wetu twinwe kwina bara kwathula bangi atikana aitaniria bo. So na bira no biretete ntetu itu kwenda athikirie bo menya na bara batoleletie nonto muntu twatha ubatharirie kura ni muntu utari na qualification ya guthanwa kinya makaratasi yongwa nure itarakinyire athiritu atikaingira. Lakini tukomba kuga atai na qualification atana na kinyende bene ukukara na kinyire ko twika mya itari kinyire mwisho atikimya kuingilwa no ntora waenderie petition yari ndareke nese muthia ni bino ntonku abo kautwika bonka na ba Nyambene bora bonde bengi bari please na bange batina qualification to mention ni Miriam. Miriam ni mwaro ina no wapie Miriam muchara yora kure thai era muchara ari na masters lakini qualification yake ni certificate kira aina kyo na ngiranduiti kirwa technical certificate lakini mushara wake ni your masters. Ukienda kuolelia the former HR director Bwana Murithi kwirwa itikiria Miriam mwethagire ya muchara yo narere andi mutwa endwa no sub county administrative mau. So mandra mwitwa kanana yetikirie ndi nori kuthayu. So Miriam thai na kuria mushara ya muntu master na no na ningira ndu certificate kirwa technical. So and many others nango support ure kiongozi kuntu kutwari mathiko nentu reto akire makarama wanda administrator wa Kiguchwa nteurkanito yake imwaguru areja manta kwa karama wandi atiko minya mianke wandi atiko minya mwanka yo wandi raro amirete niriko karama wandi we ira karama wandi Kiguchwa ambia kwa yana nange barani te ng'ombe na barambi biki yake aita agika thaki barate te ngweno baki really sense atiko mi wandi ri kwari ebi yanto bo wampa muri re into bire niko bire ta ko tue ngithikare yakawera ni china kwa toina yani ko tuka that's the level of incompetence wanda administrator atiko menya wandi yake mwanka yayo yuko yu. So thank you very much kiongozi kongo atamba thank you na bula ntune la microphone kongo atamba so ukona ntetu o kiongozi akua kinyake 70% ke movement u tetuni kwithia nto no nto kwina youth beke na anja bena qualification cia kwitha baro bichinera lakini bonde baringwa mutwa wathigenda ndo bagumite ibara batina maratazi ya kwana. So ingwenda nto betu bamenya na itwandikite petition itwendetie court your challenge no nto muchara uyo ndha kuria your master corruption kiri thirikari. Point number 2 ke Nyambene ndakwira bibi chiara intobile indira antu bagoni bagwinyilwa ntetu iku ya chionde kawira are ukuma nirio nteto Nyambene angambi bibi onde bieya nimbi 1 thirikari ri utarwa kawira umanga bana ntwethinge uma deputy Rufus Mriti county secretary atu county secretary then ikuina tuyendiki speaker ni menti na tuye babangi bonde ukenda kole majority from women. So now county secretary no yomigeke Mriti kwebyo no kona nake achokere tuye ntwethingia kuringwa kwebyo no kolio kona Nyambene kayuti werinkia. So no ntobo interview kuritwa njire bikaendo njire u na kinya maendeleo bahatu ende toria Nyambene no ntukyo kiurie ende uge bwetu na mbere mbwe
batu turi atongoria uinde mutongoria vijana rutere ru Yes. rwa miki ruterwa Nyambene na ki umwe vijana ki Meru County na ndio umwe wa ku steer ahead the team oversight oversight programs kambwe anto ba Nyambene bondi bathuri na tutiromie ndi twakilishite atongoria bonde Nyambene na atongoria mwanya Yes. na bakeya na bonde nya maandamano bakabwithu kila mahali so akuruba njuri ncheke na kila mtu amegazirika Nyambene lakini nkugite aguwaririe mantu makuruba njuri akuruba ruterwa igembe ya gatakati era ya bweguru ibetwonie bakiaria mantu mwanya ka Nyambene no etena murugamo kiria atongoria labda baba njuri so kambwe o mthe karaite thai o muntu ena musimamo wake kwe muntu kona etikikia blue metheye ne brown lakini ali wirendi no ntoko inyuma yake o mwiro wirendi kurumia gantu nugona so kinya njori ugolo imuntu ra yeto njori ni independent entity lakini baraba batongoretie no ithiro bena misimamo yo kuna nyanto bampara okuo kwa hivyo bawende tuteko timu wende kuwa kare akuthetera muntu Nyambene bawende baranda kwira ni mbira ndomia nkwire no gwata bakwenda kawira mwangaza wirwa ibagolo nya ntwathinjo mutuma imwana onjuri ithei chama ni wambi wanjuri now injuri iri kuyo pinga re mwana wo injuri iri kuyo so bawende kwelwa so kandiri nkiwa atire kiongozi Nyambene ora bwana mwiti arike kuwa na kinya uniura nkuwa anto ba Nyambene ibathuri na bibi tumete bathura ibira bakona kethirikari ye na point number 1 ke maendeleo yo ndera yera ye tenda kinya ntuko nginda gwire kinya ndo ira cienji uthiri kenja wa utero irwe njinjire for example ndakwire ntura ya mwathi ne bati kwithwa yenji ndoye kuntu kwitwa ngitana na arabona anto beta bakamurika anto bakamatita nyanki roiro bati kwithwa rwenji kuntu kwitwa lweka iro bati kwinjo nginyo iro bati kwinjo kamweline na ara kungine nya kenisa uko wita ntura karama kwe anto bakuma mula nau kumi kukariara so uko kwithirwa Nyambene ya thiata kawira mwangaza guko ibwethe tine ya mwenda nanga bwa weekend na ukuonthe so batwe anto ba Nyambene utwire tu no nto babiu no nto ba ku discriminate kithirikare no nto ba project utejo tukona inoko kuya kuinwa so nikietomi alafu mantu ya nto ethingia batu tu inyuma ya nto ethingia tu inyuma yeke pio na mantu tubwithitie manene muno ginya maingi ntumba kuwa yara tubanganitie so ntu ethingia ati we ngono ntu imona wetu no umite Nyambene na ora atongori be bakiwa tukaitana Nyambene na imenti kinya batu tu stia and view kenda tomba kuona ituko sukuma bukenda tomba kuona maendeleo bwega sana thank you very much bwana Vesco yuta vijana untubobwa mutuma utwika discriminated kwithirwa bamwe batongoria kupuma bichini mwana Erechi county ibethire tubakina mbere kwigwa bakibuta wangugeni untubobwa kuthikireti ata kambere piu bue musimamo ya 70% kimanto ya ntwethinge that's the deputy governor the deputy governor is actually a youth and an elite mtuthomi na no mwanake so batu ito condemn mantera yonde ate na mbere akithithairwa antu bapa kuruta office na for example nukuba kwa complain akiwa nyara yako va office na rarari parwa chake ni ichiro ibarapa wetate barapa kuva maki office na office raigwa itena space ya kwa community secretary atibake ikomaanisha okumubutira secretary okumubutira PA yani he is just there and deputy governor kwa kukosera mtu heshima ankwira nyatha itukua okay we support ile tukua Nyambene county nyauto Nyambene county tuti against Meru yonda kuthira watanirite na bunu ntubra Meru bonda batukuthira bakelewa no ntuba number 1 anko example ya Isiolo county Isiolo county ina only 2 constituencies lakini na bwayo nimbi na bwayo county constituency lakini nacho ina wande ithanthatu ekari u ya eta mbere county council yete to county council local government ora yakariura ni aero lakini Nyambene ni ari local government na bwayo ito on the county ukale Kikuyu aiko baina over 7 counties that is kwina Nyeri county Kirinyaga Nakuru Kericho boku kuona tia go baiko Meru county bauto kya kwa county yelere na makosa ombiga kumira
kotuka resources ike ya na mutindwa ingicho kinya maua kitha thairi ya 14 billion kuo 14 billion ingiriko maua so mtu onda kumbe ko faito ntubu mtu tena akini mtu ati kwanda mero ikura kwe bubore kubwa kwa batu itu ya county yetu na ntubanyamba ni tukutheta urokuru ya nithia Meru county te amenti na nyambene bakurwa urokunda kureta andwa mtu eta kawira mwangaza nontu bana mbao ndaka buta ntu banyambene na ba replace na ntu payment ntu payment bata hapa kuri angu nyo bakwanda ngwe kwandikwa lakini au create obo muntura abutwa na ura amu replace o mende turambira kwa nika ntu payment bata ata abo to discriminate na kuma kitambo ntu payment batwera kuri maithongo bakito ndaje na kwa to yembe miraya to na tukareta ko mutindo yo karwa so we have been coexisting kuma kitambo nyeru jari lo government no to coexist ya no to turana kia go bana nduka mawa aimenti na antu banyambenda bana nduka mutindo yo mwanga kinyego chinara so endo kura kwanda kureta mpago ate ka Meru nyanjo ni bati kwa ile mantu ya ni mwakuru mo oito kawira mwangaza kura ainga bana na ko kwanda kurutana Meru ruare Meru abati kurutanwa wati ya koyoto mwa koyo roba yo ka muntu kenda buti nyaka anu kukyara muntu kwanda atweka dependent ke ono ati ko me awitebya muntu bati umwenjera royi akona mbeu akaambiria ku produce mbeu yele uti mwarenge lakini omwara matresi umwera kama mbe na matresi ebadire mondo kwa badire mo mbe wakare on odige nto lo dana pe no mana nire are shakala na kwa Mackenzie ogaro o kare pe kura kenda ona mwatha mwatha ni una kure gemura yenda mpepe na ngo chuma kweta ate chumba ukora mtu mwake akombure ni wash agora ukara pe kura no mana yako la mer count dai oka antu 1000 kwa tu ngombe mwa those are not development euti maendeleo yau maendeleo nimbi ni weye na project era ikaturo te vyantu kinya webela kutuka ku initiative wa mbererie kinyo thurukwa ukaririkana wa I think you understand that and that's the kind of development Meru County kwenda mantu yangi mantu very pete na mantu and for example na tukwenge ngavana kaita antu ba listing akodia no rekore no muthaka ore kote gore nya imwaru ore kote gori yao beja aya mba gwatanithie obo kibaka babangi ngona ntu stage ne ba yao kuba gwatanithia aba gwatanithia matrix umuro mekoro banya tandra oba matrix yake ora banya tandra wale yakubana nke gitana no itanda matrix yo bahari na to banga family oba watanithirio ao ke ground mantha na nyasi kubangi yate nyamuro ameri nipo ntungura it kind of a shakaola nyana badu uchunguzwa yes in bishop na ntai bwa ni jarusi nonga arusi ya kwa ni chambi cha matrix bade gro mbetera bagira no aba matrix inchiele enio matrix enio mbete na matrix inchiana inchiele those are not the developments the Meru County want angavana imtu high class in keguru kyakuthwaniria policies ibonto kuba kuna vision kibage murungu amwe kanto aya kibage atire vision 2030 mwanka thai kinyara kwire vision 2030 ni tata ni kwenda those are the policies ya mutongoria at that level ya governor abat kuthira kemiki inyakerito ya kwa bela na the vision 2040 these are things irenya thai kawira bakuran kinya bugiromba mbecha na iromba wome icho policies irapo chora na kwa ena chichona no policies ira cha go make Meru great na 24 na ra chia yamba chira chia na chonto chime na yana iga in form of mattress tiga in form of mandabuti ndo kana mandabuti that what do them funny enough dai kwari na summit ya climate change kaira rapire technically ke summit kwa bia technically na weta dunyara kwena billions 23 billion US dollars billions ira ikwairwa atongoria kenda pa make progress cha counties na other government came to climate change that in Meru County we need that in arari and ndo na pa yuru pa no pa kilobi about the counties no are te guga murega na andikora barabara ya andikora to ra murega so how does that help us anyway so munene bere ukiota bonge kabengele ukiongozi mungala baba kirutero nyambene
changamoto ira twina cio ni kwithirwa mama uyu atikumia problem we bati uso minya mutongoria akirieti aolela ciaka ciuria antu bibai thinere kubeneo kamndete project ikenda yombo batethia for example kiongozi akweta nturera nyambe na yonde kwa jumla irenda kintu kiwito rui irenda mbwaus ite kwenda baenderwa pipes at this time no ntoendetie pipes ya indhenjumu nukona so kwina tongoria baba ingi baraba kiruterwa nyambene baraba kumyania atatu wita na mbue congratulations ki bwana mutuma ntwethingia nonto buru ukethirwa tongori bondi bagara cio mutume ntwethingia twakara USA nonto ria mutuma ahora chuchiuria na naona na cheburu na kumakira county government of Meru nonto chiuri biondera wa winte tumurathika thirikari woni ntumite nukona na kwibunde kwi muntu mbirerwa enda mwira uko kwithura winto mureme wenyume muntu uwe werindo u manto ako kuthuko miwo korwa so mutuma na kuminya Meru ura kwita nukona so bwe kiruterwa nyambene thinera twinio ni ma MC babonde babe nyume kaira mwangaza niyo changamoto twinio ma MCA no, that's the problem. That is a problem nonto MCs babonde ute muntu umiria kuwa ibuko kario nonto nwe ekiritere nimbi kweri urona kuro yukethio ikara munyiritha rungua ukarira mukia ya kara kwibyo MC bonde banyambeni bagarite munkia bagarite munyiritha tuyuta munyiritha na nyambene bagarite munyiritha no myo garite munyiritha kuro wite myote thiantu so antu betu banyambene nyo thina twinio nonto genda kolelia MC batu inabo ni bakai for example nominated nonto kirenya mwenda uno kuba no mite nyambene nuo kwaria na wetu igembe bonde ichiro bonde bagie obaria abanyinyilete u so orie muntu ekwera ngukira kutengwa lakini utibati ukirotengwa nonto mwenda ithile uakithe what mwenda ithile maendeleo no yabwitha chu wake na nwendo nena program mwene ni nyabale nturi bethro begwo ya ku empower women na teke thirikari so tigwa watengwa uko kambira antu banyambene ma MC uko kuroma wi uwe thirikari antu be ku uwe bakolelia so nio thina twinio ni nkuromba antu betu boleli banyambene barombe ma MC bachema ina babere iturekana na kawira mwangaza utino atwendetie nimbi mathwani yake ethwani u family yakwatha nio changamoto twinio family nio umba kwathora no ntendo kwenda kulelia for example kiongozi wana nimite kwi barabara yetire baichurude ore to kuminya kinya kire itu tutaiwa kire itu road tutaigwa bagitobwi manyara road lakini twina baba imungi bara batene twina ba mwariama ba mashwa kinta barabara kine moyo muntu kuthari hiro so kawira no ngatwira kithira nika muria amugeni otuku rugere aogere uere hiro eutugiro isim ini hiro isim kwa muji you get that so ende kwenda kwa nchamba tinchamba na nyumba inchamba ke community au nyo muntu ayairwa recognition lakini urasa community tukeragerio ntububu kiongozi murego tukwariria akamatengita ya kiro muwanja na luzi akiromba kura ikinonto buku wabure ntu bwena ururu kagita karako recognize na njira mwanya kanyo ye waku turonie bamo batongoria bakiumira tutabakabori mworia bakiuga kupewa barabara lieto kana barabara wetu lieto ya first gentleman tithina bora first gentleman yakubatira kurotha iguchwa maybe donors bagatama barabara era na mantu mangitemara na gutithina erego why ikinonto kuwa kwina ururu dinero ntu batire barabara wetu lieto yake barabara there's a process of naming a road kwi process brupio ya kwa barabara yetu into bire bimani into byatura barabara era tikoroche inchere inge gatura wetirwa all those years ya wa muntura abwithia untubunene muno bo community for example twaria mwariama kitheri kwa awa ndio nabati ntare nawe lakini na category rank yake ikwiri mwariama ibarabara ya Meru yonde mwariama mwanka thai ute barabara ene meto after Peter Munya first governor of Meru Chiritu Murunge the first senator of Meru antubu ute barabara ba China marito yao kwina antuba bange muno the great sons of Meru and daughters babu ite mantu amane muno ya kuitaji that recognition uka ombera no kama tangita kilo mwanja nyo utuma wa barabara that one iko acha priority kwa kuibia atathetia ikawira atathetia Meru nontu recognition ye tia barabara ticha kawira barabara icha community na icha Meru na icha thirikari so ende cha mndura abuithia untu kwa maana muno you get recognized tena nyana kwa karata wo karika nawe so ende ewa
untuk kama tangita kilo mwanja hiyo tu mix kwa hiyo kiongozi wako ndio ndo mweza ya mambo ya bwao na barabara na MCs barabara kudiata kawira mwangaza barabara kumudiata bonde iba urite na kwa exam nendo kwa exam ya wandi na bumeta itawakala mama kama wandi MC wa kwa tawanje msimu wangu mngabia baito kwa dia kumbwaho ya tukutwa mutu tikirira mbwaho nyenjirwe nyate baba ente kwa renjite enje krito engwa dari ke kuweta adari ke kubudi installation echa solar panels na pump anto kunda ruyi bubu ngai bubu muremete kumbwaho ile antu kuweta wampekethi ampekethi ruru atika na nyanje msavuri wa ruru atika na mwankaba ruru tata antu bati kurunywa iruvuki number 3 karama au dispensary kurari na maternity wing yu ni etere ni ingero kuingwa completely kwa na ambulance ni etere MC on tata dia ko veteran into hivi utethi anto vi weka kunyonya ende utiri masters ine MC aruanga gavana ni mama utipo unge buru agwa buru na kunura mutoe na andra nothing else lakini watu kana kutethwa no akitaka kutethwa kifamily kana kiake personally lakini manto ya kone mwananchi ya unkwaria ri manto unkwaria konde kwaria family kwa rurwa konde nyande rurwa family kwa hapana chibitaru akonde ira family kwa imanto ya kone community these are the things so batukuthuroketa kia tukuri okina so ende iyo tukua antubai iba kunuke mevo these are the kind of youth about to contrast no hata yo ni kijana simze yes kijana wa anta an advocate for future generations changes ya chireta andu wampa an example no wage yes ndo unko urogurinya nyanka urogure no ndamuija uko nga tware manto yo eri mla la yanto abo kuimpra kwatu kweva kwetu karu idai so ende lakini ukaibwa bana mete ngita no bakina na bakya antu manda puti rwanda whereas anto baritanjimbi royi so tote kure anyonya lakini ukinyonya umeantu bagu bena mpara yes ibwega sana kiongozi ishino ya barabara uremethukiata kambwe mbere ngichokia isiwe barabara bwana Faminas iwe kunimwa enyume baichu kambwe kwina kiongozi akweta mantu ya ruwi ndathi kana kwina rwi ruthukirwa mwathi ward nture witwa kambo na indira ndi kuringira MCA bwana Mutungi ndamwira rwi rubwithwa mburi ndathukirie aya ndio tuma bange awe na thiete rwi ntunya rwi ng'ombe nugona so anto ma MC babe na thina we ni simbo bonde bagarire te munyirita beno bwa aya so bange beno bwa uraboka ndio rona kandi ke urakaria ke na wasiwasi bonde bena wasiwasi no ndibo kira nteto chio chia ruwa batengana na gavana kenji mantu ya baichu kambwe ora kiongozi arike kuwa njira yaya wa muntu ikariyo o prize no ntobwa kwithirwa kwiburethia for example ntoto Mboya Street ukaibwanga kwina muya anga mbiki ntonto akeu bibionde bibwithachwa kambwe nyamba baichu yana na nibo ati umukaribisha ki 70% movement na arake ochethi mukuru bamukaribisha ngwibwa na arake ochethi mukuru nonto wikira nkobi arike nduma mukuru so mukaribishe hii na ningwitikia atibati kuona babara mbere kinye banje ne rukiumiru bamburu atibati kuona njira mbere ya bagathuri murungi mbere ya mwambi manyara babe na movement 70% ngitakite ana iteanethia biu kireitu na ritagire kinya siasene na bati kwithwe na njira so kambwe eu ni competency na ni drama we ni simple tam tukamakui babara nonto drama nonto kireitu na wire this is a drama queen so all those are dramas nonto no kona eta kila mahali drama ikuino kwa watu wanaimba huko so in drama everything which is done in drama kinya project ya bwethwa na ngamurungu atethia kabu in drama everything is drama in the family is drama nonto mediocrity you know mediocrity in other way, in other explanation of mediocre thing, mediocrity kwa laboratory muno ara wita okethira nyumba for example kuma nyumba okethira
20 itandene ukethira mukuru no ruite ugali mwekuru na ana ibawo chete TV that's meant you create things ups and down so ibo kaunti government omiru ikari so baichukwa wa babara bibi iti kumana onto inyete ukuma so babara etetano mantuma tikuthunganira ya tetania into biotherio to libi tukamwetanga ukuma muno no onto ni into biotheri that's just a drama na imakosa muno bwana Faminas kwa comparison ni Madam Governor abuthirie ni makosa manene muno guthithia ndurama icho ndako guthinya ku name barabara baichu na kuwa na kama tete ngita na kaita kilongania na ikumeka a comparison between baichu and deputy governor which is very wrong. Deputy governor athuri nyanto bamero na kan kwa for example uterio mero ikorethira itewatanirite mari athatu kinya ka mero nu utero mero ikare aguthere embe erimenti na itiania bau bathatu bau no mwanka bethero bonde baketa wa methene mwe kenda ithira emero irwami na ibu ontinya kuregeringwa oya deputy governor kuma embe na nuare wako moment na kwethira thinjo na balancing iyo ende tia gute na it is very sad by the way kumeki comparison na muntu thuri na kura ni antu na ikeno bia mukuru oku ikono bia unuba kwa nuche ba ngabana iguru na uri inaona mwene kya thone kya keusiana na county affairs by the way nyati yekene bwe kwa mwiche kuna basisi lembarire kuna all those other women leaders which you respect so much in the guru yetu so kwetha na campaign ere ba iguru nika ene bata ba campaign ere baba campaign ere of course twina berere na romba kura na achindwa na awa ngwingi ithirikari ya Ruto which is very good were tibala mwana ko ya murombera kura urona mwana ambi postene no you respect your husband na kuevera no mwaka anyagara kai kaweka nyumba kwethira ni inchamba ya inchamba yorore kwethira inchamba ya munda nithira inchamba nau lakini nake mantu asiasa daga kureta kimutongori othuri it is very wrong compare mtu ya deputy governor na mria vaichu they don't serve the same roles deputy governor I serve role cho serve yes mria vaichu ka serve buga wira in his own special way and it is very sad because kwa mantu ya youth baraba buri inyambene kontu kutotre arambe na kanisa mtukweta wa KK igembe ayu dibranda tinire bakivuka chia deputy governor kya bono na kuongwachiri antobere konya MCO kangeta MCO kangeta na kuruma deputy governor kwa arutinchera kwa kawira amtire mtunchera ina respect yo kura ya tongore bamero bane deputy governor mtumna ne mno ya wa kwa disrespect in that manner and disrespect you nyo ba to condemn to wana youth na to yantu bonde banyambene no to mwana ono eto ni to mukaretie onto to kwa MCs ba no bwa arambe no to ari na mheshimiwa mpuru unkumage ngetine u MC bonde batura u to kwenda kuona ndwa gwenwe gutiwa kwenda kuri that's the kind of bubu bwa Bwemeru county ukinyage u bonde to tatura bataona kile nja arambena ndauri mrume ni kampuro era baruka anake ya girunduo mutheru nkomeira buta irimure ciambire otura ijo cikwaruka so that kind of fear nyantu bendere tu obwa na kwa tu kaputi kurwa mana akire bwikirie babu miaka buthuri mto thuri uthathuriro ngavana wananchi be bakamwa ba uchokie kana bare uchokie nyanga bana ko utuchokwa uatia MCs bare kuthikira wananchi batikira graito akingwa bare kandura nwe bonde so it is the high time we defend our own. Ibwega sana. Thank you very much. Ibwega murithiri wa Meru TV guthiite na mbere kuraithira mubango wetu wa gikabo ya siasa. Na nkona kwina ntubaga nona bethire tubakina mbere kwibwe bakiaranigia nati njambe wetwa Olengai etawa Olengai Mawira. Ibwega sana notwa kwina mbere kwa we mutamboni rugamuga watching from Kwandambe, good job Chamba na ibwega ntoba mubango ibwega sana Chamba notwa kwina mbere kwa we mutamboni.
kwina nchambe witwa Kirimi Kirimi uriuga uri ntereche miru kinyagu no thiete na mbere kwigwo kirithira mubango na uka uria ri aliuria deputy governor na kubatara kwigwa kiromba urekeri kiri governor Kawira Mwangaza ikyo kiure yake tukaina mbere kwa tukireithagiria ndeto inu kethirwa deputy governor na kubatara kuromba urekeri kuma kiri the county governor wetu wa county ya Meru. Kwino nge kumbira kethekani akauga tuli waku na kila mutongore na mbere kwa kinenkagirwa heshima rira riri yake tutikaina mbere kwigwa tukibuthagiria bamwe gatongore bonthe bathi na mbere kwigwa bagiteya wa bwega atongori bakubatura kwina mbere kwigwa bagiteya wa so migwe na arante chenko bwa bare ya ugoro kiongozi kinyago iboyega no ntwa kwina mbere kwigwa uri ndeni ya mubango uri ugano thiete na mbere kwigwa ukiretheria ugambi bwa kabo ugoro bwa emunthi no kambira guketheri sana ageni betu ndeni ya studio ukethe sana kumana arante rira chenko bo boyega sana bare bangi baingi bethere tubakiuga ibara ithete mubango watching boyega sana hey boyega kiribonde bara bethere tubakina mbere kwigwa bakiraithira mubango. Deputy Governor nakubatara kuromba urekeri kuma kiri governor famina yangu uri kyori gima Deputy Governor abati kuromba urekeri bo support Kawira akiromba kura akaromba urekeri bwa kumsupport jara impicha wa seneti kanu urekeri bwa ambia abati kuromba ni urekeri bo kuinia abati kuromba nonto kuma ayumilete to araura yangu akarakiri onagethera manto yakabwa ande abati kuromba urekeri bo kila ki bo support ngavana kanu urekeri bwa ambia abati kuromba lakini you never know kiongozi nonto menya no umba kwa ndeni ya bichiara wira ni hapa na pale labda kuomba kuigwa babetanirie bantu of course yanku ibukore lakini yanku kwaombeka kwa kwe bantu akinyi mwakinyire orongi wewe kwena kuria kwereano angoro mabana faminas Kawira indurama kwinira oya kantu kanini u akaimbia kagirima kuga guthira kubu mutuma mwitite utino athara tangazite miru yonde kuga da buruku bu mutuma buthiti buku ndisavu mutuma rombora keri ute muntu Kawira athara tangazite athima atumera tomenya na ari prison wanted inkumya kaware inchera ndamuritire no kana that kind of demeaning kithira ngwe ya mware mogurita kithira utino athara tangazi miru yonde lakini uliona tambi umba kwewete mete kumba kwa kwina mpatho inu gatigati kabairi baba mutuma imugiri murungu na mutuma na thomi Kawira bila na bio is the fear ya literacy fear ya umebura mutuma yana bua na fear ya kwithira mutuma compost mutuma na kumba kuthikira mutuma na kumba kunegotiate mutuma no barande no bukeleano na atiche drama that's the kind of leadership era Kawira bila Kawira ogira no tongore mutuma nothing more. Bwega kiongozi what do you think so mpatho ino chiumba kuwe chiumire kugatika governor na munene wake na nuko nataka deputy governor na kubatara kuinyithia na romborekeri maybe watu kule ntwathie na mbere kwa kirithira governor so thank you non tobaki uri kiu mbere kanchoge ki rwari rwa ntwethingia ntwethingia wengo ure unito mama ukakwithura kwibwo nkuthukitie mbira kinya privately mbe nkuromberoke urekeri meaning twethingia ate kumya burethe athukiti kende thero wetenga wana kuurwa so ora kiongozi wa bwana twethingia reverend na kumyimbie twa msamaha but all the same governor ni bishop na governor ni bishop so reverend na bishop reverend no na itie bishop so twethingia na kumya what it means by saying forgive me na kumenya when I say forgive me we mwaroja ninde mutonyo kwe I call you my brother you call me your sister you see so na kumenya view no ntoni muthomi wa Biblia na naumire example yanto bonde so awire itu ngaba no kombira itu we mama ntumiri kwari ciaku imbi kinyo tha inkuibwa ndi giruti kwithwa nkara chabi kandra inyo muno ende kangona ngakwa so wambira re ndaromborekeri so kanchokire muthikiria atiri Kawira agokwira twethingia i 1 2 3 twethingia akauria akuru bakolome na arombe orekeri lakini bia ate kuminya we okay boya sana ishinu ya deputy governor na governor yomba kuthia ate in case watu ka utina ngwatenero ekewere katika baire baba
na atakomba ukarika so kambwe isi kwa kuendelea u no bauto kaumia tole anto ba Meru. Thank you. Nonto o muntu ena royeke deputy etherete etheracia that governor kana uroi na urege kenda bomba kundeliver kire antu okay resort ike ya Meru niracia ire Kenya rira ruto bekorwo na Uhuru Kenyatta so Kenyatta to leleti ya Meru bakumia bibi ire Kenya so bibi bikeya na ibo ntoto chukumite ndi kabato tumire mbinu yonde kenda kawira igoro wakai kaba antu banyambe ne antu ba Meru yonde nonto kwibuto kubanga tutumire mbinu yonde kenda thirikari twatanithwe ruto lelie ethic citizen kana narageya eya tukolomie omuntu ethwe na ngwi yeke nonto tukogura kwethie bu antu ba Meru bakara thina batinjiro ruwe nimbio to batinjiro ruwe bwambere ora kiongozi wa ntwelingia is an elite imuntu a brain drain ni muntu mukiri murungu ni muntu ino bwinge wina kyao na antu bo so ntwethingia kimathwani nkithwani bia bibarwirire ni either ntwethingia na either na rau atwite bu uyu akarea nonto antu baruyendera mathwani eta tofauti so uyetite okolea ntwethingia either na kwenda at least ruiru yembo au si njirei nuko miende bibi tumite bara kwatanira so bakokolomwa nthi bakolomwa na atongori bakawatania na Meru yeta lakini bakokorea koloma nthi resolution isiya na muntu eko wake mwanya ukeya Railonge ate na Railonge ututikumia nu na ikambu mbwe Railonge wiriri nu kwe muntu wira okwira MC wa Kangeta MCO akangeta bukamaka enaitie muntu wito Romano Muhito nkurete inyomweta Romano Muhito itwari no kiamene kimwe kiambas na ashindwa so Romano Muhito engwa na kuruma na muno na yatala muntu na ni aibo kambira antu banyambene ni aibo indira mutonyukwe aumiete no katunguthomuura na no nto bwa munduro kumye bio tumwamurira na therekero umetu ititurawa itutulawa nthi katue Romano Muhito ate kuminya ni kiu kyake amatukirite wewe engwa no nto ethwani ante tuiko kubwa impeachment nte kumyanga impeachment ke kwitha chuo theri impeachment itumbikana iko resign onga ya na ngaka resign to thingino no went resign mwanga 2027 until I deliver to the Meru County so Romano Muhito kaguthwania ndi in simple term Romano Muhito kinya twethingia aria ku resign kinya twethingia aria ku impeachwa Romano yegumile ate atubora ila aria yakamatete nchongoro munene oba twethingia etaka aria na manjukumu tuna kwa mulango wa nyuma nukona lakini eutio Muhito yotwitite so kambwe na ngatwa koloma Meru ikara thina twakarora Kenya ikarire ikio kiuria ni wanjanga ndachokia tuko kuendelea au Meru tutita na mbere na atu turi atongoria barabebe nyuma yabo kina Njeno Kiumeru kina Kathuri kina Mugambi Manyara bamunya na bubangi na balenturi bonde kila mtu no akayuyu na kinya babirire gethe bekuo ibarofere bonde ibaofete kureta resolution indonere kinya birire akiwa aeta akareta manduki ombudsman kiarare kenda ireta yo leza mianka ya mantu yau kina ambunge bonde no babe Meru bonde bolelia biu tuinde twakoloma na tukareta resolution twatethia antu ba Meru bwega sana thank you kwinonge oritiaga ukiurigia aruga okoleni rongerwe by the okoleni rongerwe ntugo ithatu wakiumia I think kwina ntugo ya kawaida njuo ya Jumaine na ntugo ya Jumaa untubo kuongera speed eno ya okolea labda yomba kwewa yena effect ile kukiria Meru nkwire bona Faminas na mbera athikiria ba Meru na ategeri ba Meru TV bareta na ngari barama to ngari ngari ikia wita spin diega na ni bagwa ngari itirite yuru itite muto yo atari muno na nyango astuka lakini ngari mama na mkinyithire mana yana matano in fact actually 500 kilometers per hour this a killing speed speed ya kura ngari yo cause accident any accident nonto anta kuongela time kubangira Meru burapa kuona ruwi kubanga burapo kulobi project kumaki national government kubanga burapo kuwata ni atongore ba Meru ba wata ni rite ba kintu kimwe ume to lose chance ile now so far nonto ba kudira ngare mama ite na 500 kilometers per hour ntukura parari na revolution conference na ku President Ruto ayete a Meru kanya ka wichi ariria mantaya ogre ko mpavwe mama na county government no mama to awata ndete no Meru yonde now bera chance na to kama na ringe ya usamon president tumuri to kwenda barabarana ito kwenda ndam ito kwenda beche ingina extra
chance kundu twamena ringi hapana. That's one. Number 2, te kuyenge au ya climate change araitera onekana natura ya kuendelea nando na Meru. So ugo kuongela kolea ku ikuruma antu ba Meru na ikintu kitawa incompetence na kwithore aindo kuthira akiri yaku utebia kuthwanibia maana bia utete Meru. Lakini kinyoko leo no kiongozi na Meru igutebia Hii ni ubatethia na day na njira shortcut no ntuka kuthira ukawa muringiti umure muringiti ure ayo ringi ntukwiriku. But don't you think at the same time kwina muntu wako batara muringiti ura akawata muringiti lakini at the level eu charity work ngwa charity robert kubwithia at your personal level na into biaku lakini kubwithia na resources cia thirikari ira ci budgeted cieje amturuje ukugita short kiongozi governor agire program ino ya okolea yethagirwa ikendereithwe ni Sandakera yumagara kiri baite family antu ba wendi bwega na I think TV ira yake angwitelewe and sorry to kubochoke nyuma na tukumite tukwa mutuma reverend na kawira nwe bishop. Yes. Mutuma reverend wa a well established church ito Methodist church in the world. It is a big church ina machukuru ina mwankama chivitari. Yeah. Ino ibon branch ya Vaita TV ya Vaita Family Fellowship ino ibon branch yayo pastor wayo nuri kukendenya athira na rank ya kwa bishop. So in biombi ya kurezi biare bia kumbrandi ngari bia kura ngari kaba bata agura ni antu tubona na no aritingwe bake bakaunti ba ari aguna bono bo batendi. They are the ones, same people who attend. Lakini baruta yake chujegie 10 baruta ya Sandaka. No, ori eto ari recently MCS barete okulukia budget yare. Barete okulukia budget ya okolea. Budget okolea ni arite bondi county assembly. Yes. Na budget yo inero okulugorengi na murango nyuma. So owata korongo era buru ati ni ikani kichanga ambe siana. Muntu kubone kuongela ntuku. Now, na ata ombekia ku substitute development na charity work. Uongela ntuku wecha cha kwa na charity le katu metenya charity eu. Ndo biko tatanya ndio yi. Na atende na wako dhunya ntu baritrangwe. Ngwe utaritare utakudangwe obichi. Mya watu ko etakanya wenga bano Meru. Ukarambe obichina, ubangira ntu Meru, ukonsoti, tewegira ntu bwa. MCAs kanya bakwa mind yo. Wa tongore barabange bavuri burison nabo. Kenda wona India chote dianto na cha kulobi. Lakini ende ombera wao kuongela ntuku chokolea ikumanisha okunia ntuku cha kuritrantu ngwe ya maendeleo. Which is very wrong. Bwega kiongozi nato kudukania mantu mama kuongera speed kuongera ntuku chia wokolea. Yumba kwa yena uwatibure kukirea Meru. So kamba riri ndenda tunza maraizi kidogo. Yeah. Na nkionga kiongozi mukono. Mantu speed nkari nkethira chia. Kambwe uko kwithirwa ntuku iko kwengelwa ikongwelwa cia kuokolea ni sawa. Okay. Lakini kambwe bibi okolea wa kana kuokolea ni ndire twika ututethie bungi buyo. For example turiana muno twi primary kwikuru ya tetherie kana ka 2000 na tu something kana ka tawa ngai maraya kuru yeye kakamata yetwa mukombozi kwa hivyo yule mbwa aliokoa yule mtoto kwa sababu uti muntu oryo kana uti musanda yongi so letu okolea ebwe muno indira twika uti uwezo bunge mbeche thirikari itikweya witwika uti mbeche inge bunge either ikabue kario lakini nikethe ntuku kongelwa okolera na kethe ne BFF baite family fellowship ni itengerwa antu special baichu ambangire kawire ndi ndayari nondo na gwigwa nethie nondo kawira ni ngavana kuma Sunday mwanka 2027 tariki 8 mweri yo enana nethie ki baite ki BFF baite family fellowship baichu ethirwe patron kwina chairman yo kanisera kwina secretary no bichi yonde tukire ntuku iu kawira akonekana utwike baichu no kwenderia wokolea na ti lazima muri kwinya na baite TV na rwa kwanza na rwa murega ati no bichi okay ende now bichi umwe thank you so kankwenda kuromera othai baranirie kintu kwitha tu iu kawira nare kuringithia
nonto ngite nio kabaichu akamatarira akua kilo mwanja na noyo kamatathai sasa wanete na kilo lakini patron wa kintu kwithatu ii direne kiumia wa baite family fellowship beta bakaanto miringeti obono utethia kinya batu twita kanicene na kanicene batu ke bijana ndi mutongorio bijana kinya kanicene indi ato aturi itatu kethira tukora miringeti tukethira tuyuyu tukore bati bara bakurirwa na tutimurika nugona so no ntwendi kanisa na ni bishop na baichu ni apostle ti lazima ntetu imurikwe so kani ibande ethira kaniche ethira ni simple term kawira nete akolomo bichine kana akolome wake athwani ruyo mandre ni ata ndoire ni ata waziri ndendo sema ina waziri orui kenda rui njwa mula nchembete amwathi wondi rui kwendekana antuku yitwa ngitana rui kwendekana nginyu nukona onekanya kakuthwania riu baichu nwe bokolete nareko na miringeti buru baichu akotwika no kuendelea program bena chama ina secretary of BFF umaka wiro kethro bwithite boya uthethio kwa baichu bichi bwana ayira kulamigite mna ayua mrega thino bichi endre nawo bichi we pro na ume patron na patron na enya president wa manto yo buru na mutire no twapo kwina chambe ngiuretia kama antu makonina rwarirora governor thiritwa kiaria rukoneni na bara mantu ma I think arari mantu ma kwenuka muji kire bara bakona batikuganirwo bicini benuke muji bakarugirwe ogu gogo ibugitwo gogo ontu bobo kire mutamutongoria na batiku akere ndo alito ino kire rank ya governor number 1 kiu kirumi na ikirumi kimeru na inya kibibilia kumatene kinya bible yuwa a man is the end of the family makinya a woman yakadra at the end of the man is the backbone of the woman nyamogura kadhanwa tongera itembere ya tumia kadha nyuma au no bandu support system yawe lakini ni ndira wambiria kuruma ra ngavana akuira directly mantu waraira ni deputy ngavana araira na kiu kirumige kinene mno especially kiria Meru na traditions cha Meru na mikare ya Meru ekumatene number 1 in the world it is only Meru ira yari na judicial system kumande yombere twaibwe Meru yonke mbere kwithira in judicial system ni atayora itawanjuri ncheke ibo ntona ne aseto dispute ne ka mtu ro chawe ende kimwe kirumi kinyaki kuira mutongorio bui na kura nyu o kana o muntu ana family o muntu ana ana muntu ana nyachiari muntu awetwa papa kana anko ira mwana wake akona anko ke kana ithe akian disrespect and in that manner ntewetikia kunu set example inja koi wachiri nyata itu bishop ishima i wachiri nya rank ya gavana ishima kutamka mantu ya karia yao kirumi mbona number 1 bwana Richard yes so kambwe ki nteto yu ni nteto si uchitura na muno no ntuitene ishima ki kwaria lakini waibwa muntu akiaria biu kati kumenya kudiru na nto bake every manager kana muntura wende utukano utongoretie family utongoretie fraternity utongoretie everywhere ethero ari okuthikiria the problems of his juniors akoria nimbi ukuririra nimbi ukumakira atongori bakwa speed akabwithia ni impromptu meeting kana kaeta muntu individually nimbi bina thina tusobua akathikira nto so kawira kate kwenda kuthikiria kinyori ko kinyoro kulalamika kinyoro kulwa mushara munini kinyoro tirei kenda bamukira kubyo muntu eta bonge no monora kapene mfano kwina akurube ya balebi ko bagya bakiura chia balebi akiwa no agoti wakwa kenda na bamwibo bakuma muringetine na mwekoro bonde ba mama nukwata so euni pointi kenda nto bonde bamukira kinyora muntu ro kwenda ukwenda kuangelo mushara uro kwenda kuwa promotwe utwike otu kwari no ntoka aringo mutwe nukona so nwe akinda direct ke ntwethingia ntwethingia ngona amakire muno aua uinte chokeria mama ntetu yeua no ntona kumia windi yo bishop windi reverend ne nya members ba toleletie ba BFF members ba Methondezi ba toleletie windi chokia bi so
kawira nati na muri oyu nayo amuchokera na gutie ntu by the way butha gwabwe kana gutie na weapon yethagirwa iri ndito zaidi ta gukirira ontu eza kuringwa ukugero na mbi gwatwika kwa gukira na guo mabungo bana faminas ura kiongozi au Putin it is very clear the lack leadership skill ikwacho tongore niu nonturira mtu akalalamika umwire ana goku ngo mewa utachwa space a resolution nyabo dakabora kweleanwa kuintu chungu kita arbitration ibo chwa mtu nginyo munene kibabwe abo watanithia bukathikanira. I think that's the way forward. Again Kinkengela mbambirina kuwa director ya wa ITR thai witwa kana na somebody thai no wa ITR na aukumire ndira murithie kumaria andu mutweta kwa sub county administrator na ratima na nonto bo intimidation we aritikirio buro wakuwa nukona kwina manda urambirire we chief of staff na arabetete na mugaibate kuminya atima yao ni nini ya kazi nukona so human resource maanisha ndio ngurie mushara ndio ndikirie stress ira wina chio kwina kintu to occupation hazard occupation hazard kintu akiumba kure kintu aki harmful either kingwe ki stress ngara ku perform so kinyoke endelea ki chiaro huu aritabura kawira kwenda nukona kuria Miriam muchara yo masters na no certificate yekumagirwa nukona na bingi so ora kiongozi wani wa skills na kawira atena chio lakini ntuka tukusukume miaka 5 ithire ana muchi Ibwega ndutero ngendero tukirwa thachio tuwe kuthira na lakini mbere twindiro tukimaruka ka tukeragia migambo yetu ya muthia ndo eno ero gatagati ka governor na munini wake indwa ya governor na mutuma personally kana individually kana ndwa ya governor na antu banyambene tukirekagiria kiakwa stand yako number 1 ni kwithira ngabana byako na byo ni nyambene nontu atirwite na mutumaki kwi sons and daughters babengi muno banyambene babuti ngugi abangi bakabuthura demotion nibo ntukona atitira nyambene na okuldea kenda mbio antu braba ba ki economy ba ki ireto the lower pyramid para ba depend na into bi kaibia kuria antu bara kona kai ubena thina ibo mtu kona kenda kuban manipulate kena nyambene turambi itura thinene kenda nyara kenda kura antu bara pandi nara by the ibo bayingi bara ahangaratani dia akirisio kenda nyara kenda kura rengi bandu no akaringiro kura nyambene na ambete kumitumira bo thuku na kumyata maendeleo ibo tukirete mwanka thai batwe tugwa itwambire kuritana antu betu priority nimbi turta nantu thirikari nguya yo niriko na thirikari batu kwa thirikari utebati omelenga ko demand ye thirikari nontu yo make it in place thirikari owe na right ya kwa rui we na right ya kwa security we na right ya iko ya barabara we na right iko health facility sipitali nto kwa dai it is very wrong weto ikiya antu muringeti na kwena antu bangi 50 bai 20 dispensary ubate kwa fondawa na batena ndawa icho responsibility ya thirikari iraku ile ingia kwa community na chantu na kundanse byantu it is very wrong na ni kuruma antu batu banyambene na ikuturingande na ikuturunisha na ikutora ni yanga turi antu bodari sana yagatu kondo teve batu teve batu kwenda to teve bobya bwe kuyu turenda utethio bwo kuritanwa kwatie kuyurira nondu rokaritana muntu ona ya silibarire ambirite ku project cha kurithia nguku project cha kurithia mburi iyo project kinyara kebeletine antu baba ke batiro mbaringi nondu ngugire achiara ugendia nkala ya tulela ikona nguku ingi lakini ndo wa muringeti achiara yonge murume abana it is very wrong na antu betu muntu kura antu banyambene kunuke imetho asalas now bumenye kawira birakuru nabyo ni nyambene itakure bwega sana. Thank you very much. Murugamo waku bwana Richard noriko so de mutetheri chande ngacokia ati my own capacity simple tumbue kawira riaro ya baichu
athwana cheni baichu akora no personally thank you I'm so sorry kam baichu kumira muto muno nonto mya no lele TV nya no mbumya muto baichu so kambwe bwana ntwethingia kurona kawira mwangaza kawira athwana chioyo akuronwe ni ntwethingia personally but kambwe ochionera kuri antu benyu mento ethingia minye ndi thaini ndi atoichi kwibo nonto wa muikirie tu jaze muntu prison as card prison muikirie tu reverend lakini thayo ochionera nonto meaning groups have been created atongori baingi utheri kanisa Methodist ni raromere akuru banjori ncheke bakuroma bahatu tuinde tukuroma turi atongori banyambene tukua tu inyuma ya bwana kiongozi o twethingia so oro arite nwende ini simple arwite na nyambene nondo narwite amutongori o nyambene uko kuringa baba ni oringa ndi mwanoke so nondo narwite baba kala tuwetie nondo county secretary na tuchunire kwa hivyo ni ututinwe ni twethingia so nondo ende na chunire secretary county secretary ndike kambi nao batu twatiwa na noyu noe baba na muringite amurumite no batwi so na ate arachiba utro tukaroma tukaria ndi nyambene arwite niyo okay bwega sana thank you very much murithire wa Meru TV oyu ni murugamo wa tongore betu ogorobwa emunde okwebegerwe ntichokeria na ngauchokeria nkatho no twakwina mbere kwigua urikire Meru TV migambo ya muthia tukirekeria migambo ya muthia kambere ayuthi ba Meru County thai batake change banjunge na kiama kia youth kia 70% tuiba promise ngwataniro tuiba promise batu tuina equality na ito tambua itue bionde bia Meru number 1 chairman umete tiania number 2 secretary general umete yembe treasurer umete bore secretary umete Southiment na delegates bonde ba umete in every sub county so ende ke kundigira ambereria kika support wana youth braba kwa aspire kwa leaders tukwenda ku make a new team of leaders Meru County antu bana akiri antu bate kurwa tundwa pete antu braba atevya ayuthi na antu bonde ba Meru unta youth bata thoka achari boba ka achari that percent yo diara ni achari barabara experience that abatia o menyapo to aba percentage yo ya that na kenda batu wakirira experience ra bainyo tika tukundi touch na antura bangi katukwa boe 30% rero na to 70% rero tu kenda tukona tunde tu Meru na utaboya na nkubakaribisha by very free ku join 70% movement it isn't discrimination anywhere na tu support na tongore barabonde by willing ku support wana youth bokira okay bwega sana kiongozi thank you tikomeka kwina mutaratara wa kuthongera kana wa ku join mutaratara yuku to abangite youth conference paithira kwina some logistics yendicho tuso turikani nacho in few months time wala tuna youth conference ya Meru County yonde na awindi no tukambiria grassroots registration ya nyatha registration ni kuendelea bure kuendelea online so ende tukambiria grassroots registration na twapatangazira ndagenda mtu onde ajiunga ukitaka kusimama kiti tutakusupport nyana au kaenda financial tuacho donors to support wana youth wasimame bwega sana thank you very much kiongozi na thank you for coming Mheshimiwa Richard yes thank you very much kambwe muthikiria wetu na uro turaithiritie ki Meru TV mbwe batwi kuya antu kuya narua kana kinya at my own capacity kwintu kwingi ndakamatitwo ni ngari mumite Nairobi biyite Meru town ndona ngari yandiki yerwa inikisi kuona driver na kwetithia ngari na speed just speak up ukenda accident ya kuoka akoita overspeed so ndikolelia ndikuthikiria speed ira na twina atongori bangi bwana Mwiti na atongori bangi ba general Mpuruki Umiru bwana Kathuri Murungi team oversight na ba Mwambi Manyana ba Peter Munya twikolelia speed ye tangazo 4 kilomita twaminya twakwa na no twende on behalf of youth unini ngwanda irita ndronende ndinkario mutongoria nonto mutongori kinya atongori ba kanisa babati kwitha bakiarachia atongori banjuri ncheki babati kwitha bakiarachia ndona spindi ya torwa twinthe ne torwa kinya winda atetha nke ya mathiko na ngare thiko injerina so tuona no mwanka tuye twira antu betu ntetu iyi spindi ni nene
na tubere ibareke kuthiata kawira mwangaza kinya be ya kawira ya nau ti lazima bwita michemanio no yeke so unyo point ya mbere point number 2 ke speed ya 400 kilometers per hour antu betu ba Meru nitolelie tuminye speed ndira muntu aketa na mantu na speed atie inya bimwe kwina ntuku ndokirire ndeta ngatia thimu ngachiethira kwina kintu twita mwamba ya chungu clumsy muntu clumsy ni uraumba kwa nyumba yeku akilugito gona gwithia TV agwithia thamochi akiotora nyumba ni kwire so kawira nibwo Meru ikari uno ntobwa speed bonge mbwe antu banyambene o antu ibolelie ko for example amba mbiri ya Mwathi want indira campaign ne kwina program chiareo twabwira buka youth ka empowered women baka empowered lakini bukolelie bukona MC wenu durane ya Mutongi nonkere kithana na muntu onkere atemia kuma runo runyonto akwitie na abukire ya thina na kwa hivyo twiti nyuma ya team oversight twite nyuma ya 70% program na arapo kwenda rui nginyo nara kinisa na ukuonde kamweli ne ukuonde no tukumite rui na ntura chionde for example kiongo na tho ngethira chabonge mbue security kinyayo ina thina na kawira wengo na batu kuthakira mabagarania na rais kinyayo no tuchukuma twimwira kinyabi no lelie so kambwe thank you very much antu beto no twaguthabuto lele tutiroma no ngari ni tena spindi kenda utike yo kwa twinde twikintu kimwe bwega sana thank you very much bwega sana ntu bakwa bwinde ngabashokere nkatho ntu bakwa nyakanya kuya kengo tuthi na mbere kwigwa tukiaranagiria na athikiria betu nawe murithiri wa Meru TV katho chimwanya ntu bakwina mbere kwigwa tunenkerete metho kumaria twambire mubango na tukwina mbere kwa twikinya muthia wa utugaga atima mwari cio nthe atima tugo na tugachwa kanya labda kagita kangi twina mbere kwa tukiaragia maingi nkuruki na mara methiritwo makithina mbere kwigwa makirumagira mugongo wetu wa Meru ukorete mubango ni ubambitaga ni families wa Kimathi bwega nontu ba utara Meru TV rara bwega